As die tema van vanoggend se woord is surrender. Die tema van vanoggend se woord is oorgawe, die surrender. Ons almal, ek praat met ons almal hier vanoggend. Ons almal kom op 'n punt in ons lewe waar ons net sê tot hier toe en nie verder nie. Ek was al persoonlik baie kere daar gewees. Wat nou moet gebeur, moet maar gebeur. Ek is moeg geprobeer, ek is moeg gesukkel. Maar Gods water oor Gods akker loop. Was heel daar gewees. Weet jy waarvan ek praat? Ek seker, elke sakeman sal dit weet, elke boer sal dit wees, seker as huisvrou het, almal sal weet, daar kom 'n tyd, wanneer genoeg is. Maar hier is die goeie nuus. Dit is nie noodwendig 'n slegte plek om te wees nie. Hierdie is 'n geleentheid vir oorgee. Ons het tot op die einde van ons eie krag, insigte, wysheid gekom, kan nie meer nie, weet nie meer nie. 'n goeie tyd om oor te gee. Wees versigtig, dat ons nie oorgee aan drank of verkeerde dinge nie, maar dat ons oorgee aan ons koning. Psalm 51 verse 17. My sacrifice, the sacrifice acceptable to God is a broken spirit and a broken and contrite heart. Such, O God, you will not despise. As ons op die punt is van oorgawe, is dit die beginpunt van transformasie. Die Here kan nie volmaak iets wat al reeds vol is nie. As ons vol is van onsself, is daar nie plek vir God om te vul nie. Eers, as ons onsself begin leegmaak, maak ons plek vir Abba Vader om ons te kom vul. Oorgawe is nie om buite beheer te wees nie, maar oorgawe is om onder beheer te staan van die Here, wat buitendien beter weet as wat ons weet. May we lift our hands each morning and say, Lord, I yield my plans, my pride, and my preferences to you this day. Every day. You see, obedience begins in the small changes. Surrender begins by choosing obedience in the small things. Integrity. Yes, yes. No, no. On time. May we declare, Lord, you are the potter and I'm only the clay. Mold me as you please. Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. My boetie en sussie, die punt is, ons kan nie beheer oorgee aan die Here wie ons nie kan vertrou nie. Maar ons vertrou tog die Here vir ons saligheid. Ons vertrou die Here dat daar 'n ewige lewe is en dat ons op pad hemel toe is. Maar hoe lyk ons dag tot dag klein dingetjies vertroue in die Here? Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Jy sien, oorgawe is nie soveel die verloor van beheer nie. Dit is 'n besluit om ons lewe in betroubare hande te plaas,
by iemand wie beter weet. Vers 5 begin met hierdie woorde, vertrou op die Here. Jy sien, oorgawe begin met vertroue en nie ons eie insigte nie. Vader verwag nie van ons om al die antwoorde van die lewe te hê nie, maar hy vra vir ons om hom te vertrou met ons hele hart. Dit is so, dat om te steun op ons eie insig voel vir ons veiliger. Ons is in beheer en daardie sal ons self besluite maak. Maar die woord nooi ons in 'n dieper afhanklikheid in, een waar ons elke area van ons lewe aan die Here toevertrou. This type of surrender, my brother and sister, comes out of a relationship where we have confidence in God's character. We have confidence in His wisdom, and we have confidence in His faithfulness, and confidence that He's in control. When we trust God fully, surrender becomes an act of faith. As we yield our plans and the decisions, the directions to Him, God promises to make our path straight and aligned with His will. We ought to say, if the Lord is willing, we shall do this and we shall do that. As dit die Here se wil is, sal ons die 22ste Maart die inwyding hê. Amen. Dit is. Lord, we choose to trust You with all our hearts. Guide us and teach us how to release control and to submit every part of our life to You. Lead us, guide us, and make our paths clear as we learn to walk in trust and in surrender to You. James 4 verse 10 says, humble yourself, feeling very insignificant in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up and make your lives significant. My boetie en sussie, nederigheid is die beginpunt vir oorgawe. 'n Persoon wat nie nederig is nie, sal sukkel met hierdie ding. Trots, selfstandigheid is die teenoorgestelde van nederigheid. In die wêreld word iemand wie trots en selfstandig is beskou as 'n sterk persoon. Maar die skrif leer ons dat ware sterkte is te vind in nederigheid. Nederigheid is nie om onsself minder waardig te ag nie, maar om die regte perspektief te hê oor God en wie ons is. Nederigheid beteken nie ons is iemand se vloerlap nie. Nee, ons het net die regte perspektief oor wie ons Vader is en dat ons sy kinders is. In nederigheid erken ons afhanklikheid van God vir sy leiding, vir die rigting, vir genade, vir wysheid. Wanneer ons selfstandig is, I'm a strong, I'm a cowboy, hou ons onsself in beheer. In nederigheid maak ons lewens oop en ons gee die Vader kans om in ons lewens te werk. When we let go of the need to prove ourselves, when we let go of the need to defend our positions, to promote our own strength, we create space for God to lead and sustain us. Nederigheid verander ons ingesteldheid van strewe om altyd beter te doen en beter te wees, verander ons net na vertrou in Hom. Vertrou in Hom. Nederigheid verander ons gesindheid van selfafhanklikheid na afhanklik van ons Vader.
Jakobus herinner ons dat God ons sal verhoog. Uit nederigheid hoef ons nie onsself te verhoog nie, Vader sal. Oorgawe aan God verdiep, wanneer ons God toelaat om ons bron te wees, ons verdediger te wees, ons krag te wees. In nederigheid vind ons vryheid. Vader is in beheer, in oorgawe vind ons genade. Here, ons buig laag voor U vanoggend. Wys ons waar trots en selfgenoegdheid in ons harte posgevat het. Here, leer ons om volkome op U te vertrou, sodat U ons kan oplig, op U tyd en op U manier. Lukas 16 vers 10 lees ons, He who is faithful in a very little thing is faithful also in much, and he who is dishonest and unjust in a very little thing is dishonest and unjust also in much. As hy kan lieg, kan hy steel. Oorgawe begin en word bewys in klein, aanhoudende keuses, wat ons kan toekom, waar ons moet die regte besluit maak. Dit is selde dat oorgawe 'n dramatiese gebeurtenis is. Oorgawe word gewoonlik in stil, elke dag klein keuses gemaak. Jesus teaches that faithfulness in small things matters deeply to God, as it reflects the true dedication and direction of our hearts. When we're faithful in something small, it is showing us the decision we have made, the direction our life is going to go. Die manier hoe ons op klein, onbenullige omstandighede reageer, wys of ons met oorgawe lewe of net selektief is. Met ander woorde, ek sal in hierdie area van my lewe in oorgawe lewe, moet net nie van my verwag om ook in daardie area van my lewe in oorgawe te lewe nie. Small acts of obedience shapes our spiritual lives. It shapes our spiritual sensitivity. When we choose to obey God in simple, small matters, like our words, our attitudes, integrity, and daily decisions, we are training our hearts to recognize and respond to His voice. Elke klein tree, elke klein oorwinning, bou 'n gewoonte van getrouheid, wat ons voorberei vir groter verantwoordelikhede en dieper intimiteit met ons Here. Om gehoorsaam te wees in die klein dinge benodig nederigheid en fyn ingesteldheid. Vader se inspraak, Vader se instruksies is gewoonlik sag. Eerder is dramaties en dringend. Om dadelik God te gehoorsaam, al is dit ongeleer, dit is nie nou geleer vir my nie, al word dit nie raak gesien nie, is 'n bewys van oorgawe. Ons gehoorsaamheid is 'n bewys dat dit wat vir God belangrik is meer belangrik as ons gerief, meer belangrik as ons insigte of ons tydberekening. Soos ons gereeld gehoorsaam word in die klein dinge, word ons harte meer sensitief. Vader, kan ons meer en meer begin vertrou. Dit is die klein dingetjies waar ons gehoorsaamheid begin ontwikkel en waar dit tel. Met tyd, my boetie en sussie, word hierdie klein dingetjies 'n lewe wat geken word deur getrouheid en geestelike groei.
Surrender becomes a daily process that is tested and proven through obedience to God's leading. Holy Spirit, sharpen our sensitivity to your voice. Holy Spirit, give us a willing and obedient heart, especially in the small things. We choose to surrender our daily choices to you. In Psalm 37 verse 23, the steps of a good man are directed and established by the Lord when he delights in his way, and he busies himself with his every step. Though he falls, is dit interessant nie? Though he falls, he shall not be utterly cast down, for the Lord grasps his hand in support and upholds him. Oorgawe, my boetie en sussie, 'n besluit gemaak om totale oorgawe in elke area van ons lewe, gaan nie noodwendig dadelik al die omstandighede verander nie. Oorgawe gaan daarom om die Here te vertrou in elke tree wat ons gee. Die Here waarborg nie dat daar nie struikelblokke sal wees nie, maar hy beloof sy teenwoordigheid en ondersteuning deur sy sterk hand. Ons tree is dus onder sy leiding en sy wysheid. Deur Vader toe te laat om ons te lei, maak ons deel van ons algemene besluite en nie net in groot besluite nie. Soos ons oorgee en hom vra vir sy leiding, leer hy ons om onder sy leiding te beweeg eerder as ons eie insigte. Al voel die rigting wat God wys ongelyk en onbekend, hou Vader sy hand ferm oor ons, en al struikel ons, sal ons nie val nie. God's guidance is often revealed step by step and not all at once. Tree vir tree sal hy ons lei. Surrender teaches us that patience and trust, reminding us that our security does not lay in our own decisions, but in God's presence with us. That's where our security is. He is with us. Soos ons oorgee en Vader in ons daaglikse besluite innooi, begin ons sy hand te ervaar, wat ons teregwys, wat ons lei, wat ons versterk op die weg. Hierdie oorgawe bring vrede. Praise the Lord. Vrede. Ek hoef nie oor te bekommerd nie, ek het dit vir die Here gegee. Soos die las van beheer van ons afgeneem word. Wanneer Vader ons tree bepaal, word ons lewens in hom geanker, in sy getrouheid, en nie deur omstandighede of vrees nie. Maar voordat ons 'n besluit maak, vra vir Vader vir leiding. Gee erkenning aan sy teenwoordigheid. U gaan nie alleen nie, u gaan saam met my. Vertrou op hom om saam te wees op die pad. Vader, ons dra ons dagse take en routines aan u op. Lei ons, wys ons en hou u hand oor ons. Help ons om op u te vertrou selfs as ons weg onseker voel. In 1 Petrus 5 vers 6, therefore humble yourself, demote, lower yourself in your own estimation, under the mighty hand of God, that in due time he may exalt you. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. My boetie en sussie, deur ons bekommernis op hom te werp, is 'n daad van oorgawe. As ons ietsie gewerp het, is dit uit ons hande uit. Dis uit ons hande uit. Angstigheid is 'n teken dat ons nog steeds aan beheer wil vashou.
Oorgawe begin waar ons beperkings erken en God vertrou in die situasie. To place ourselves under God's care is to accept that He is powerful and that He cares. Casting our anxieties is not a one-time action, it is a continual practice of releasing the worries, releasing the concerns, releasing the anxieties, asking Him to take control. Bekommernis herhaal wanneer ons die laste self dra. As jy bekommerd is oor ietsie, my boetie en sussie, weet dit, het nie oorgegee nie. Want if you cast it, it's gone. Trust in Him. Trust in Him. Vader wou nooit gehad het, dat ons alleen alles moes dra nie. Elke keer dat angstigheid terugkom, is dit 'n geleentheid om weer oor te gee aan Vader. Cast it again. Refuse to accept anxiety and worry. En 'n keuse te maak om Hom te vertrou eerder op ons eie vermoë, ons eie kragte, ons eie insigte. Vader, vra nie dat ons bekommernisse net ignoreer nie. Hy vra dat ons dit na Hom toe moet bring. Niks is te klein of te groot of te persoonlik vir Vader nie. Soos ons beheer laat gaan en ons bekommernisse aan Hom oorgee, begin vrede die druk vervang. Om in Hom te rus begin die angstigheid vervang. Hy is in staat om die situasie te hanteer. Ons vind rus in hierdie wete. Surrender, my brother and sister, frees us from the exhausting need to manage everything ourselves, to do everything ourselves. He's waiting, asking that He wants to help us. Wanneer ons Vader vertrou met dit wat ons angstig maak, dan ontdek ons dat Hy 'n plek van veiligheid is en al die tyd by ons is. Vader, ons buig voor U. Ons los dit wat ons angstig maak en ons plaas dit in U sorge. Help ons om U te vertrou in dit wat buite ons beheer is en om rus in U liefde te vind. In Romeine 8:28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Elke moeilike situasie word 'n goddelike geleentheid. Moeilike situasies is 'n toets vir ons graad van oorgawe. Wanneer die lewe onseker voel, met soveel uitdagings, dat dit oorweldigend voel, is dit nie alleen maklik om net aan God oor te gee en te vertrou nie. Dit is nie altyd maklik nie, want ons voel verantwoordelik. Ons voel ons moet hierdie las optel en met Hom loop. Daarom begin die proses van oorgawe in klein, fyn dingetjies. Vertrou, wees getrou in klein dingetjies, my broers. Romeine 8 herinner ons dat God is aan die werk in alle omstandighede. Nie net wanneer alles goed en gemaklik gaan nie. God is ook aan die werk in moeilike tye van verlies, tye van stryd is Hy daar. Surrender in difficult situations does not mean denying the pain or pretending that everything is fine and not having any role or any responsibility. Surrender just means trusting God's character when His purposes are not clear and He will guide us, step for step. Wanneer ons uitdagende situasie in Sy hande plaas, dan word die uitdagende situasie 'n geleentheid vir transformasie eerder as nederlaag. Jy sien, my broers, as die Vader gebruik druk om ons geloof te vorm, U ken dit, U weet dit, om ons karakter te ontwikkel en ons afhanklikheid aan Hom te verdiep.
In times of struggle, we are drawn closer to God as He teaches us to rely on Him, on His strength, rather than our own. Met tyd ervaar ons selfs dat uitdagende tye nie verniet daar is nie. In uitdagende tye is ons Here besig met verlossingswerk in ons lewens. Hy wil die laste van ons af weghaal, maar ons moet bereid wees om dit te gee. To cast it. Oorgawe vestig ons harte in hoop en herinner ons dat God se doel is groter. God se doel is groter, my boetie en sussie, as ons tydelike situasie, die tydelike pyn wat ons mag ervaar. En dat sy werk aanhou, selfs wanneer die pad moeilik word. Kom ons neem elke liewe uitdagende situasie na ons Vader toe. Dit is gelouterde geloof wat waarde het. Dit moet deur die vuur gaan. Elke een van ons moet deur die vuur gaan om te bewys waarvan is ons geloof. Gaan dit opgebrand word of gaan dit suiwer goud wees? Lord, we surrender this season to you. Help us to trust in you in the difficulty and to believe that you are at work for our good. Strengthen our faith and draw us closer to you through every challenge that we may face. Jesaja 64 vers 8 sê, maar nou Here, U is ons Vader, ons is die klei, en U is ons vermeerder, en ons almal is die werk van U hand. Oorgawe verander ons na die beeld van Jesus. Dit is Vader se doel. Vader se doel is om die beeld van Jesus uit U uit te bring. We know the image of the clay in the potter's hand. Ons het al baie preke daaroor gehoor. We are the clay, Jesus is the potter. Not only is God our creator, but He is also our loving Father who continues to shape our lives with care and with purpose, with a goal in mind. Klei vorm nie van self nie. Klei vorm volgens die hande wat daarmee werk. Om bruikbare klei in die pottersbakker se hande te wees, moet die klei sag wees. Daar is die probleem as ons hard is. Met tye sal die vorming van sagte klei ongemaklik wees. Dis ongemaklik as ons gebrei word, soos dit deur druk gaan, soos hy ons harte brei om sag te wees. Die areas van ons harte wat hard is en verandering nodig het. Ek wil begin om af te sluit. Die pottebakker se hande is bekwam, is liefdevol en is nooit roekeloos nie. Elke verstelling is doelbewus en vorm ons meer en meer na die beeld van Jesus. Oorgawe maak dit moontlik vir Vader om weg te neem wat nie behoort nie en die areas te versterk wat hy wil gebruik. Met oorgawe word ons lewens bruikbaar vir sy doel, vir sy heerlikheid. Ware transformasie gebeur nie deur probeer nie. Ons kan dit net as eie krag uit doen nie. Dit gebeur deur oorgawe, deur God toe te laat, om hom in te nooi, om sy werk in ons lewens te doen, dag vir dag te nooi. Om deur God gevorm te word is nie iets wat gevrees hoef te word nie, maar 'n plek van veiligheid, waar ons kan groei. In sy hande word ons gevorm deur geduld, deur genade en 'n diep, diep liefde wat hy vir ons het. Kom ons bid net saam. Father, we place our lives in your hands. Shape our hearts, refine our character, form us into the image of Jesus. We trust in your process, Lord. We surrender fully to you. In Jesus' name we pray. Amen. Baie dankie. Ons gaan oorgaan na die nagmaaltafel.
En ek gaan oorgee aan Pastor Jacques, as hy sal vorentoe kom asseblief. Pastor Jacques, if you will come and lead us in communion. Thank you, Pastor. Glory be to the Lord God of Israel. Yes. We are all invited to the table of the Lord to remember the ultimate sacrifice that was done for us. He gave his life. He died so that we may have eternal life. I would like to read a portion of the scriptures in 1 Corinthians chapter 11, as from the 23rd verse. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, he took the bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat it. This is my body, which is broken for you. This you do in remembrance of me. After the same manner, he took the cup when he had supped, saying, This cup is a New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink of this cup unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Therefore let any man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eats and drinks unworthily eats and drinks damnation to himself, not respecting the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. The Lord is asking us, as he has given us an example of love and forgiveness, having nothing against any man, owing no man nothing but love. As we partake of this communion, let us examine ourselves, that we do not hold any hate or discontent towards any man. If any man has done us wrong, the same spirit of forgiveness that has been shed upon us, we ask God to let the spirit of forgiveness be manifested in our lives, so that we may forgive as he has forgiven us. Let us pray. Lord Jesus, we will examine ourselves now. We humble ourselves before you, and we ask that the Spirit opens our minds and show us what is in our heart, what is in our lives, that we may be worthy to partake of this communion. Lord, we remember that you took that bitter cup and you drank it. It was so bitter that you asked the Father to let it pass from you. We will never know the depth of that cup, nor the bitterness therein. But one thing we know,
You gave us a cup filled with love divine. And the longer we drink of that cup, the sweeter it gets. Lord Jesus, let us sing in our heart, the longer I serve you, the sweeter you get. We thank you for this communion, Lord. And as we walk out of this place, let the communion be with us as we commune with you every step of the way. In Jesus' name we ask you. Amen. Heavenly Father, you are worthy to be praised. You are holy, like no other. Hallelujah, Jehovah. You're the Alpha and Omega, the light, my soul, the light giver, the bright new morning star. Hallelujah, Jehovah. Awesome love endures on forever. So amazing, so bright, beautiful, and so forgiving. No greater to love. Heavenly Father, Thank you very much. Thank you so much. As everyone can serve.